A sada bih htela da vas zamolim da nešto popričamo o vašoj karijeri koja počinje od vaših dobrih uspeha i u osnovnoj i u srednjoj školi. Vi ste bili u školi u Prištini i vaši roditelji su zapravo bili profesori u školi. Otac i majka su predavali u gimnaziji. Hoćete nešto o tome da nam kažete? Pa, prvo da se zahvalim na pozivu. Zahvaljujem se i slušalcima i prisutnima koji su ostali da čuju naš razgovor. Ja ću se truditi da budem ovako životnija i manje vezana za pravo i pravne procedure, ali to je jače od mene. Koliko god ću se truditi, plašim se da neću uspeti. Istovremeno i prednost i slabost, ali ukazuje na jednu, možda jednosmerni neki obrazac ponašanja, gde mi je na prvom mestu bila uvek profesija, pa onda sve ostalo podređeno ili u nekoj organizaciji koja omogućava normalno funkcionisanje i moje porodice. Radne navike sam vrlo rano stekla, kroz školu. Bila sam vrlo disciplinovan đak i malo je ko mogao da zaključi da sam ja potpuno druga osoba kad sam van sudnice. Upravo ovo, inspiriše me sport, dinamika, kretanje, neki takmičarski duh na baš sportskom planu. A u školi je bilo sasvim normalno da budem ravnopravna i bez nekakvog razmišljanja o tome da sam ja žensko, drugi oko mene, muškarci. Valjda je to ipak afirmisanje načela jednakosti koje je kod nas zaživelo odmah posle, u stvari od početka NOB-a. I sad, evo, posle ovog filma samo možemo da se uverimo kolika je to tekovina bila kad jedne Sjedinjene Američke Države raspravljaju nešto što je kod nas bila elementarna stvar u zakonskim propisima. Dobro, jedno su propisi, drugo je praksa, ali tu smo kao struka da to prevaziđemo. Međutim, zapanjujuće, ja sam bila u Americi u tronedeljnom programu 2001. godine i znam da je bilo, taj podatak je saopšten kad je kod njih žena bila prva žena postala sudija Vrhovnog suda. To je bilo 81. godine. Sad zamislite veliku Ameriku koja 81. godine dobija ženu sudiju Vrhovnog suda, a već 1982. godine ja postajem žena, kako je to vremenski ukazuje na nešto ipak da smo bili u sistemu koji je veliku tekovinu napravio proglašavajući ravnopravnost. NOB je učinio svoje, žene su se borile srčano koji muškarci. Tako da formalna ta ravnopravnost u društvu, društveni položaj je vrlo važna. Međutim, kad se tiče ove ravnopravnosti na kojoj se ovde vrlo simpatično i vrlo lepo ukazuje, porodična, unutar porodice, da imate razumevanja, to je nešto drugo. Kod nas se provlači taj konzervativizam. Ne možemo mi preko noći da odstupimo od tog odnosa da muškarci imaju neki prioritet. Evo ovo kad je postala prva žena, a imamo Vrhovni sud, odmah posle Drugog svjetskog rata osnovana Crna Gora postala opet samostalna državna celina i da vi morate da na neki način računate i trudite se da tu ravnopravnost ne samo, kažem, održite ovo što je u društvu, nego i u porodici. Čitav film sam skoro negde gledala o običajnom pravu i položaju žene u Crnoj Gori. To je zapanjujuće, tragično na neki način. Kako je žena bila zapostavljena, kako je bila po običajnom pravu. Danilov zakonik poznato da je pokušao da ženama da bolju poziciju. Međutim, običaj su bili nešto drugo i jače. Za ženu se, evo, samo da kažem ovo, kaže ona, nikad da kaže suprug ime, da idu zajedno, da šetaju pod ruku, žena ide za njim. Zvali su je stopanica.
Žena je, kada se udavala, nije ona nosila miraz, nego se davao porodici koja je odnegovala, davao se određena suma novca. Šta je to značilo? Šta je imalo za posljedicu? Pa imalo je to da se ona tretira kao roba, kao objekat. Za nju je plaćeno. I šta onda ona... I nema šta da se vraća više u porodicu, bez obzira šta trpi. A bilo je ono rastao od stola i postelji, nije bilo razvoda. No da se ne vraćam na taj period, vjerojatno svi to manje više znate. Ja samo želim ovo još da naglasim i za početak, da nisam nikada osjetila ni u školi srednjoj, ni na fakultetu, da sam nešto neravnopravna ili u nekakvom manje važnom položaju u odnosu na školske drugove i kolege iz fakulteta. To se isto i u sudu desilo, prihvaćena sam, nisam osjetila nepoverenje. Naravno, bilo je malo onako provera na neki način znanja, ono provokativna pitanja, je li to tako? To je tako, jel da? A u stvari nije, nego da me isprovociraju da potvrdim nešto što ne stoji. Na sreću uvijek sam reagovala, to ne može da bude tako. Tako da sam tu prekinula te provere i lepo se uklopila i bila iskreno da kažem i bio je vrlo dobar sastav kad sam ja počela da radim. Ne kažem da ovaj nije dobar, ali manje poznajem, ali za onaj u kom sam ja ušla, stvarno je bilo i vrsnih stručnjaka i vrsnih ljudi. Ja sam bila usmerena na građansko-pravnu materiju koju obuhvata i privredno pravo. U Vrhovnom sudu sam isključivo 20 godina radila na privrednom pravu. Nažalost, bio je to period tranzicije, kada smo zbog sankcija morali da se izolujemo, da postanemo država zatvorenog tipa, izolovana. Tako da je to bila jedna stagnacija, prilična. Odjedanput su nestali sporovi koji su bili posljedica položaja Jugoslavije i Crne Gore u pokretu nesvrstanosti, saradnja sa zemljama Dalekog istoka, širom. I odjedanput sve to nestaje. I naravno odrazilo se i na prirodu sporova koje sudimo. Vrlo jednostavno i najviše zbog neplaćanja, inflacije i šta ja znam. Tako da je, mislim, jednostavno osjetite zasićenost od takvog, od posla očekujete da bude kreativan, da vas inspiriše. Međutim, došlo je ovaj period uključenja u Centar za edukaciju, što mi je jako odgovaralo, jer sam imala afiniteta prema nauci i prosa govori. Možda je dolazak u Crnu Goru promenio to, jer je ovde tek 74. godine osnovan pravni fakultet, a godine prolaze i 70. godine sam se baš kolebala sudstvo ili nauka, da bar magistriram, eto, da ne stagniram. Međutim, 2 mjesec dana su ranije ugrabili sa konkursom i otišla je sudska praksa.